Lamisi ntuka mubango yagaru siasa atwithera tukera kia mantu yegie siasa na no tukithirano kithirite ne ndenda twithira tukera kia kithirano kingi kia mwanya na kyo cha la speaker wa mbunge ya county ya Meru bono tukithira tukera kia ruari ki mubango yagaru ya siasa ende mbere twithira kinyato kinyana ukonde ya mwara tukubanganiti oro ruari kinda tuchetu Achiari kwera thirikari karura chukuru chionde ntukwe murenge bakiwa bachukiro bisi kumania na kuangara tana kota mwenu ntupo kidurano MCS Babero kugamba bonene kumania na uchivu speaker Babero pandene account ya Meru Kiamea kumandigro ya Amerika kuringira rais Mudhure William Ruto Raila na kinya rais Weru Marukete Uhuru Kenyatta Ruari Nabwakari badaraka kwera bunge bacho ke CDF nontone redrete baguna mno kurukira basari chechukuru Nteto madhidi ya Weru arene purity Richard Nteto PHINEAS IMAANA Nteto Weru da mwikambiriria icho chiongwa Onde chukuru iruguru mudanyo Weru achiari bachumiretie na kwera thirikari kagita meye ya kurugura chukuru chionde ntukwe Weru ontobrani ende bumbete kwithira bukireta mutitikano munene yongari ntere mwanya ritanende bakerio choka chukuru minister wa kidomo Professor George Magoa nedirite tumirakia na kuga ritobonde bakethira baichoka chukuru Weru na kuwa Kenya yekethira yachoka ndebene ringi chukuru cha kurara itethira ikinga wa ende bacho antairana kiama ya IBC. Maisha imekuwa ngumu, tunaomba Eriri ntugo ya maketha kiri aene nkare cha matatu ntugwera aritwa bachukuru mbinge bachokerete chukuru nyuma ya rotha rwa biumia biere rwa midterm na ithurano achiari bainge ibalala mekirite kuongerwa ngarama ya ugendi maita mairi arakumachuka kuthi Nairobi bakuria iwa chiringi ngiri kana magana manana na kumachuka kuthi Meru bakariwa chiringi magana matano kana mathandatu. Challenge yenye nimepatana nayo fare ndio naona iko juu, unapata unalipa thrice vile huwa tunalipa. Kwina congestion nonto wasiana cionde kaigushoka muthenya umwe ntuko inu cienge ciana icokaga wasiana ntukiao no mbati thaino ni macoka mai monthe riu ni kuonania ngari ni nwaibandire kuma guku nginya Nairobi ni mari biandabo transport yere goro muno nonto ciana cia kuma kuthie Embu ni ire bandabo kuthie Nairobi ni mari biandabo kuthie bwa Meru ni mari biandabo na sana into ni mbandu muno shopping ya twana etekolothika achiari bainge bariuga ngarama ino ni bainyeretie anene yongerwa kiri inyamara binge bira baigitwe baikurukira tore ainyererie muno ni arutwa gukorwa mai mujie matuko mau ona mari nonto tariwa za kwethwa nene bereta mwana cukuru irio ciake cia kura cukuru agacoka akorwa ni akuria mujie no kwana wa mujiari na mukanyereria bau ni ile wamekuwa watu wakichange date mara tunaambiwa ni 11 15 18 sasa hata hii leo hatukuwa sure ati ni leo ana barezo bakero batikazuto tikazula ni ana barenja baya bakanenko ntuko idhato basoka wasoka baiso kwa mwana shukuru na shilingi ngiri idhato na magana matano na magana ngiri idhato ino na magana matano anambacha ria batunengerete kutiewe ya ruta kuogwa na baremesie na batu osoka shukuru ngari na chino nisibandire mwena oguma ndereba bariuga ngarama ino etikwinyeria mugendi ende ibakwerutanirite kubatethia be atembitethie tondo uruma Nairobi ogwa na magana manana kana ngiri emwe ugacha no kara gucioka kogwo ni tantu marora achete gutethia na njira ngube na be itagwe magana mathandatu kuthie mathandatu gucioka utikona mabatiku makire batwero bande next time wasiana itigacoke ntukwe mwene manenkerwe wasiana ntukia bula maciokaga mwena mamu monthe aritwa ibonete munya wa guchokera mathomo kenda bonokia kagita karabatete kumania na rutha ruraja rurabatairigirite tume lose because tunafai kuwa tumemaliza our syllabus by this time, but now
because of that period tumelose, na I hope tukirudi shule tutakava everything. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe, Mbita wa Samuel Gaishima. Ndibao Samuel Gaishima nonto Nteto nangina kunati nyuma ya chukuru kwingoryo kende idrano bieta na mbere na kurwa nende na kurwa Weru arere ngine ndi achiari bakwira minister ya kidomo bareke ruoro na kidomo bakiari achiari bederete bakiwa iba kumakari tobate kona kidomo kiraki batikumania na kwangwa kone ndi onto braba kwida bakiwa kinyiba korea bisi nyingi. Juri muthenya juri alito bagucokete maskuru nyuma yao kwijanja wakagita kara kurari na kithurano kinene na nditukiaranire na bamwe bashare ja mucijwa nkubu nibone ni ekora kunganirwa kwao ni uratamu ijinyi kiringitano na ukaberene ikirikanwa ni impanga ya corona yangaratanire kalenda ya maskuru aranande tamu ijine ijire mwanka jujujo kirigirwa tamu inge 3 na ya muthia na tamu chonde mwaka ikethru irinya na baingi bashari bakiadia kiriro kioko kagita kane wagubabisi kuma 2020 gumarira corona yejire aciari bainyirirwe nonto fees cia tamu cia nyirwe na fee yongwa yarimenio urekari na skuru inge ciongera fee laito kuona muciari na kuinyirwo nonto ri ndiguru economy ni ethukire na yathuka muciari utikiongaira ndene mukojo wawe okaya kuona muciari ana baire bathatu na iskuru bari menya atenenkera mwana umwe school fees atigira bau bangi etha ingiri 10 okari nacio akandivaindira na bau bathatu bacoke skuru kwa ironkuga school fee tokurita atefea nonto itokuyinyereka nkurukia ciari baba bari no gwa uria tamu igwitithwa na mbere bagikira na bao bethira bate kunengerwa kithomo ikiegana gya kung'ana ana beto kati kumba kugwata quality education ni untu bare ana na waden batena tamu jerere agba meri thatu kauga itamu ana akathoma thaiji bare tamweri jomwe jotekinyete inyako bakana kinya batu aciari tukugwa twinyereketa nonto totena time ere guchwa fi tomba kurira ana beto kenda bathoma na nde thaiji kwena tofauti sana kiri ana bare bathoma kabere na bare bakuthoma thaiji kinyoke thithia bomu waku no kuona mwana ate kuthithia uria gufai gukarika na the problem gutweka batena time ya kuthoma na muthiene iromba leo kirarungamiri ba maskuru ni bagatumana barabaterekete kuria bisinja bagerie gukikaniria na muciari ndona na bachoge the school wekinya skuru na mwana oku imbalance ugwitwa kou itukuona thirikari ni batero tonyera at least ikokiria muciari kendombo thomithia mwana uju nuntu no ategete ana barega kuthoma banyierwa tamu fiongera muciari u na kuremwa kuji mundu na maisha ya mumira muno nde muciari ana bacoka skuru na ronti bete tocoka imbige skuru fito tereketie lakini arumu ibatokiririe mbaitho tutikoraga kurita no keja kona twetekeria mwana acoka skuru acoke narua runene yenja kaire tekuga yatu na mbeca tukurega kurita twenda muno ana babetu bakara skuru na bathoma bwega lakini onto utona tefinge tweneo itokirirwa na bakare skuru tukamea tukathithia kuma taunini ya Nkubu gicigo mbunge kia Southiment ngiripotera Nteto cia Weru rekwa ritwa ni Mutugi Kare Mutugi Kare nonto Nteto nangina kunati achiari kumala ntere chia lare gembe iborite mutongere wa Azimio Raila Odinga etikiri mpumbi chia kura chio rais nare kinende utanga Kenya inginonto manto ya kura yethirite akithira nkurukia achiari baiba ugite bachokero bisi atamu nonto utwikiana barethira bakithoma buru Warira ntugo ya munthiri arito bachokete cukuru nyuma ya kwithirwa bamujie nonto bakithurano ya tariki 9 cha mweri uju achiari bakumantero Nchegembe North bariuga boba na kimako nonto batikumanya abura koti ikaya ukinyithirwe gamba ria Raila Odinga kuwa kinyithia kotini ria kubinga kithurano okia rais rikaomba kugitwa nonto no akwithirikane ati igigachokero kairi na arito bakaithirwa bari gwatini no ende boba kiuga kinya batikwenda kuigwa manto mege kithurano okairi nonto tayari barikitie na kunogwa ano turo obwanthigura Kenya muntu oyo wethirwo ucindwa tulia nonto umenye ukare oetekeria ne batu wananchi tukumia na batu itu aciari tukumia
nontu ana beto bakaromwa weta cukuru acia twinobua ana betete cukuru na kuraya na kwatuika indi be nara kuraya kwi kinya mwana kwira na ite akarea akaua Raila omba kureta ndwa ende batu bitu kurea ne siasa ni bie kwende nde yetu ethongome nde yetu yete na mbere na ana betu bathome kiba go kethurano gyo ndo chokerwa ntina thiri na ntome ndo choke mwana cukuru ndo ntamenya what next na batu tena imani ana bachoke cukuru ndo gotweka kura icokerwe ana ute amani na ndo vinya twinobwana na betho githoma na uraboko batacoka pilisi tukubota utegi ndo cokera kura na tukubota batu turi wananchi bakenya kura ikiringwa aritwano bare mucie na thai tiba gocoka na no batete nyamba balance cukuru na thai mbesa baditerenge tiba kwa kura icokerwe ndi tiba tirio cokera no to bakarande bacoka renge no mbesa no ikongeleka cukuru kagitani wakubali wa kinyabisi no bateri kwithirwa kiraithirua nontu kaingi ibakuria bisi na arito bati kwithirwa ba cukuru kagita akonthe bakaithirwa bakigia asara abongwa taciari yo tota mwethira utibio muchere atumirite no nini right ta mwethira ya tumirite otheri ni arimu bena chonara ende ko ibo ninkua ta mwete twete arimu baita itambia muto watu toraje itogwo pio yo lele rutero kithomo muno no ntu tukutha tukona thina mbingi muno ukilugira cukuru turi a pesa cukuru turi a mbia cukuru kinya ta mwita thira ukaibunya na bengi matwa kuira yake rutere no thirikari kwa hivyo mando tu ndio tukuromba yarome mbeca cia kucini tukua makwa na iromie pio nonto mbeca icio cio tumana bakaranthe mucie nonto ana baengwa nonto bwa mbeca iu bamwe baetura na sokorene Kumagebe North Beton Class Chabari Kuma kini class Chabari turekere nterenge narane ende nyuma ya kithurano kureka kuringana na katiba MCAs betherani ndi bakithura muntu umora bakwenda atuika speaker wa kwa kibindi kya myaka 5 kaunti ya Meru siasa chano gatuika speaker mbunge ya Meru ni chithirite ikirora mutanare nende etiki kithirite ikuchera kia atungeria kathomba banane ndi bakubethirite kinyaba kamba kia MCAs kenda babathura kaita kakinya irware kigaro ya siasa twenda pamwe bara bakwenda giteke na bamo kinyane ya siasa ba Meru tukigeria kumurika giteke na njire ndi kuna kiragi kwendeka kuringana na katiba muntu amba kwithira aitweka speaker nyuma ya kura kwithira ikiringa wa nende bara kwithirite bukiona na kyamonkyo mukadhani gitikia speaker mbunge ya county Meru gitikira nende kionekete okucheria antu kathumba barabonde bakwenda ugikarira omwe urakuromba itikikia speaker wa mbunge ya county Meru ni wakili Marias Maranya urari wakili wa mbunge ya county Meru ngwerethirite akirita kwa miaka 7 initially dari county assembly attorney. I worked there as a county assembly attorney miaka 7 years before I resigned that again private practice. Now I am a candidate gichi offer take a speaker kiraki did the declared vacant soon. Nikumaniana ontobo araku ari na umanu akubatara kuyukia kanya kau akiwa inawitekia akaomba kuritira mbunge ngwira kubatire. Ngwenda speaker, I believe I have the qualification. In a qualification, I'm qualified. Comparing na baraba ngitukuromba abo giti. Nonto I have been in the county assembly for 7 years. Na inkomenya what it entails the role of the speaker. Ayubundi uraware mutongeri baraba kainde ni ambunge Meru nongiona netie wendi bokuyukia gitike former minority leader wa mbunge Meru na mbunge inda savite mbunge Meru mbunge mbere ndi majority leader nda sabu mbunge ijiri ndi minority leader na ndina interest ya gusabu mbunge ithatu ndi speaker wa mbunge ya Meru obairi Bundi awete kumania nwe kwithira inde ni ambunge uta MCA kwa ibindi byele aina wete kia kaomba kuritangwe na njira yagirite ndina interest ya gusabu mbunge ithatu ndi speaker wa mbunge ya Meru obairi na mbunge kemitere yangu yeshimiwa gukaria welfare yeshimiwa gukaria antu betu ba Meru engo gimbitete ndene myaka 10
ko tege kumbo ntije na kirando mbake ambugati ntenda kuona Rogers Kipembe mpuru nongira onaneti wendi bokie bokuyukia eteke manito wako mbita wa Rogers Kipembe kumatiania East na uni ndi candidate wa eteke speaker intukira kitumba awete ni watho ethirite akithumaira na kaumba nende kurita ngui na urungikia kuringana na buraithaira ikenda ni kwethira uni ndomerete sheria eu na imbitie ngwe speaker imbibio na inkwatana na thirikari tionde inkwatana na thirikari ya mama na inkwatana na thirikari ya assembly ko ni kethira ndi mtumishi wa executive na mtumishi wa county assembly. Rauraro ya iragi tike mbunge wa gisiokio bunge kiatiania West wakili Mugambi Francis Leichana kinyawe airuironeru. Toa beta wa Mugambi Francis Leichana ndi wakili by profession na ndi umwo baraba kuromba support ya members of county assembly kawe shimiwa wa county assembly etike kia speaker webokie ni ati kumaniana uritingwebo kitawakiri buraithirite akirita kwa miaka nkurukie 10 ene ngwe ya kwithira kibuyaira na kinya kwa miaka eu nonanitie uritingwebo kie na njira ya urungikianere kubwira. The reason why I'm better suited to be the speaker of Meru County ankome and in experience ya kwana as a lawyer dina close to 14 years thai as a legal practitioner or as a lawyer give practice law na bidharandire active practice which means I've been managing my law firms amongst other working for quite a number of counties Kenya na Kinya Parliamentary Service Commission among others na ingwate Kinya Meru County Machakos County ku draft bills irabethera baki present for kuendelea manto yo amongst others Kinya ya iratia kuregulate wendiabo ikwatie nabo bakiaria MCA wankomwe kithenje thaiba wankwene Martin Makasi na kinyawa Buthuguchi West nibethirite bakiwa bakethira baitara MCA urakethira kiwatenana kia thirikari na kwatethania ubichiu amone ngabana wa Meru Kendo Tiero Tindoa na ngwene kwithira ekirita wa boya ankwenda kuromba atonoche baba na roche baba bathuri nende tukithura speaker ituthure muntura akambo kuritira county assembly ya Meru ngugi wega tila simethire aina affiliation ile kwa kaneriku ende ni muntura akambo kwatanithia county assembly na kumenyera welfare ya county assembly members na staff kenda county assembly yetu ithira yititira wega yombo kuruge sheria na njira yagirite kinya speaker ora tukathura tutukonda kuthura speaker ora gatuturia ndwene no speaker ora mbuo kurwira antu bange beome abarareta ndwa kira assembly chija kusambala sitisha Meru speaker ora tukwenda turenda speaker ora ukomba kugwatania assembly yetu na speaker ora tuithira kirwa na URETERI executive utukurwa na governor cope uroka thurwa speaker muntu roko gwatithania assembly na executive nikenda yomba gwitira antu ngugi tutijite ndwene utwina kanya kando andu anirathirire campaign rorote arwire kungana netere 2027 so turenda ne atantu beto bomba ku benefit we ngava na kanya gakega baitire ngugi atekeje kuga ke assembly te arwaga nani ndende itirantu ngugi bongi babata kumenya ni atindeni ambunge ya county ya Meru azimio ina itemiro ngwele na bitano kia maki ya Devolution Empowerment Party ni kio kia bas kina MCA 13 kia Jubilee batandatu PNU bana na kio kia maki ya nopeo kia kina MCA baile Neo Kenya Kwanza nithirite nindi ikiwa tairete 13 ara UDA yithirite ne 12 na kio kiama kia DP kene MCA umwe arwiri kiumbende ni ambunge ni batano na kio kiama kia DPK kethira kina MCA umwe na nikumira kenda tunendi tukutha tukiona kanya kakunoka ile nyumba ikaitakati kurankethira ngicho kairanda twinge ugeta kuraya
Yetu Sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo egutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere akwe nagwe kana waraniri na tugukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. You can now access the StarTimes enriched family entertainment at home and on the move. From kids' fun and learning to Kenyan hit shows, exclusive novellas, Turkish dramas, documentaries, and latest news updates. Download your StarTimes on app on Google Play Store or Apple Store and link with your active smart card number to watch and download your pay TV channels and VOD content on up to 3 more screens anywhere, anytime, and no extra cost. To activate, recharge your StarTimes bouquet of choice from 299 shillings on aerial decoder or 499 shillings on satellite. StarTimes, burudani popote. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingira thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Ibona ntuba kudirete na mbere kwatana na watu kenda toyi nangeno kune atinende aitwa Kathomba ibati nangurari chemwere nyuma ya mutino kumira ntere cha kambiti mutino yone ndio karekete nyuma ya ngari mudambo ya lori kuringana na ngari ngeni ni Kathomba na kugurari anto Kathomba onto brani ndipo direte kinyabo kyangaratana kya ugendi barabarene ya makutano weta Nairobi. Guy. Oh, Jesus, guy. Pole kiriba ubonde nangeno kwa kimonto igi siasa ni ati ya siasa barabara mbai mwanya ya ruiri kiombe na pachindwa ande ni akaunti ya Meru bakuromba thirikari ya Rais William Ruto ne kurikana atungeria barabe direte bakiringa ya kampeni na muno medical ntori urauro yerete kiongabana abo akaunti ya Meru na tigiti ya kiama kia UDA no ende achindo bakiwa nende na idutaniriti mnogo chwera Kenya kwanza kura kulukiba rombete murengo yu azimiolo umoja ukulukira mutungiri Raila Odinga wethegeria mpumiche kithurano kia mwaka wa 2024 note ya thirikari njeru ya Dr. William Ruto. Kelvin Kimathi na Chikinya. Ikundi kiki antu bara baromba iteko ntu mwanya kauntini ya Meru bara antu biomba indi bashindwa iba iringanirete amune kenda kuona weti nambere kwa thirikari ya kaunti na inya thirikari nene maturene na bakiarie kundi kena etiyo kine ni bauriti ndaitari William Ruto nyuma ya kwa tontuko inka idhiria rais wa nthiguru ya Kenya kulikana na inya muno mithika lentoro rakina na netiki ya gavana wa Meru na kiama kia UDA na tueko baile kumania kainya karashi umaniti ya kuburu shwira thirikari ya William Ruto wati Mbaru County ni oiji kura Ruto iboyaga na nkimuromba na gitoge kinene sana atujukirie twana tutwa Meru especially mwana wetu mithikari nturi uri oretete namba si nge muno ndene ya Meru mture mobilize antu babengi ikurari na ndwa nkindano nene sana ndene ya Meru ya Azimio na Kenya Kwanza ukethe ate bindi yari nturi ntegwitikia Ruto ngiona kuriwa aronere ndingiromba no ntungombeje ne nene inera thenjero na ndikega wa kothiri Ruto iguru na national government ega ngombe jombe kugaira antu bonthe akoriru bakindike akoriru bamithikari nturi akoriru bara bonthe barathunguthira nchungwaje bagitara kidogo bare atongeria lentwenda arona ni otongori bobwega ibetu mtukuromba Ruto
ailie mbiche eu yotongore buli nturana ni bubwega thirikari nekie amwike antwara kinya Mumiru bandu akethira akigunika na bunge ni ntubao baromba ite na bari ushindwa baumberia na betekiria re ntumwayo kiri mutongori wa murengo wa kisiasa wa Azimio la Umoja Raila Odinga urea ukarekati wetekane Bruna mpumishia urais wa Kenya tole ba independent candidate twetekeretie ke mpumishia kithurano kiragirare kia free and fair election game chebukati na iteta ngugea obwaga na itwetekeretie na itu acceptete ko unya Raila Odinga nyewe netekerie kwa ile Raila Odinga na rawi na raumbete kuigwa ngweni andu bonde kinya batu to amuigetie na nyabatu to amuringire kura tu ituretekiririe ko kinya wingo mura netekerie igenda Kenya yendelea na Kenya nene nkulugia mtu mkulugi kire thirikari nene na muno kire thirikari county ile Thaa ina Governor Faith Kawira Mwangaza ibakuria kolelwa ritho ringi ria mwanya muno antu barabe na mawathe bombe kwithirwa bagitegerwa both in national government and county governments na gikundi kige getu kia Meru independent candidates. We are very powerful and we need positions so that we can kenda tumba kwithirwa tugitonya na ara mashinani no tibatu na ndi metho ja antu barabe mashinani ndene ntura chieto cha Meru kiripotera Weru TV kumatiania beta wa Kelvin Kimathi Ikeno gekinene gegojeri jai mwa ntere cha mwara nyuma ya ino mwana kona na ringine ndi nyumeri kadhumba nyuma yao kwithira bakyathura na mwana onende ureno wa miake ile kurerekana edriteta ya wani ntere cha kadhanduke ni themuchiari kwi mweri yo ile na yukone munini wa chibu ntere unara meri 6 nyumene ino muchiari edrite agita na barua cha guchiaro kwa na kuyukia mwanukie ikarikarine ndire edrite kuma irambere yede kana ideba ikogiandwa na ina wa mwano ikwagire thina nene muno uyu imwari ansete kinya kuma mbari cha kamachege Southimenti urano awegi na wakendro sikathambi akinga gwa imethori na kinya gikeno nyuma ya kurikana na kana gake gakari kara kaurire mieri 6 mithiru ambira urithio kinya marima otuta bitibiki mwire ekumwire agwike obisi ya chief amombo kinye mundi arona na kurikana na kana gake gakari gokurwa mianka 2 na nuchu nyuma ya bakwathukana nyuma ya mparaga cha kimuchi mieri 6 mithiru ndirathi kwa chief ambira tutongonyore na mwana turathi barambania mbisa bamburia mwana onoku ndabera mwana onokwa agitaragiria ndikibande to ariuga kabagire na nkujani ona nkinya gutokana nethwa mwana arathire na gutigira agina munini kana gaka kenda thi gukaburabureria na nyuma niethe muchiari ikujira kana gaka gukaruta kamachege na gugatiga mbari cha kathanduke mumbuni kirigitigo mbunge kia Mara nindathire ndatigira Steph matha mwana ndikuthia ndathiria 2 days ithe mwana no kire arera matha mwe mwana turi amwe nawe irio ndamwire mbira na mwana ari mbite nkamukethie mustia ncokeria ambira mwana natere ndamwira mbira ari otere mwana mbite nkuje akiaraniria na ndikibande to chibo munini wa kandungu twe Norris mputhia ugite muchi wa onura turaga na kana gaka nyuma yako kwagia kenega gutigwa mbari inu so nenkwegua personally na nkiuragia bau barambikarite nako tugarie kuririskana gaka na nkorwe mbega tunenkanire kirigina na tukinenkagira gina onyo kana gwatuika no ga come back no gatoroke kairi gakejana tugeukia tu akiwatho riu gatwamunenkera kamenyera nenda gwa ina ko 24/7 mputhia kirutaga muka na kirinduke imbithi na nkinyanto barabari na mitugo teno ugite ibathiete na mbere na guchwana nethwa mwana uyu ukagia na mwana no bati kumenya kugia na mwana no kena mumenyera no kena mutunza wega
withori muthaka kana wi mwari. Sharon Gitongora nwe mwekuru wa Muruagi na wa Mputhia iba baturaga na kana gaka ara barari nkinya bagugachencheria rietwa na gugetenje karembo nuntu gataragia kagita karagatirwe mbarinu na kagita gutwe karite nawe ndauga gina kaga nkarija nawe mbubanga bange tabura mbikaraga na bakwa onwe karo enjerani yakwa otamwanu wakwa kainyu na gikeno na kathite aturi na nkinya kabwa banturenia kathanduke nuntu bakumurerera mwana mieri 6 atari amwe na mwana uyu ninkuigwa bega ncokeretie ngai gikeno nkuga rortharimwa nuntu nteinde kuona mwana uyu atwika mama uyu atayukirie mwana uyu akarawe ta mwana uyu kiripotera Weru TV kuma kathanduke kiriwandia Muthambi gicigo mbunge kia Marambi tagwa Martin Mugambi. Muthenya yoru arenkia mande kuri Amerika ibaliongerete rais omuthure Dr. William Ruto nyumende beta mwanka ko mutungere wa Azimio Raila Odinga na kinya kumira ubethira bagita garuni ya rais beka gikaro na rais wa Kenya Rukite Uhuru Kenyatta bobo yetionde kwina nkuchenyo chekura chio rais katikati Ruto na Raila. Igikundi giatongeria kuma nthiguru ni Amerika batongeretie Senator Delroy Chris Coons barakinyira ja nthiguru ni Kenya utubokira ntukwe na Arua ara barethiro bakiamukiro imu barothi umwe wa Amerika ja nthiguru ni Kenya Meg Whiteman rokere bagokira ibetire kumona rais muthuro nthiguru ya Kenya William Samoei Ruto ikarani beruterwa Karen na nyumene bakothiria ndwari beta karuni ya rais ara bethiro bakirani rais Rukite Uhuru Kenyatta na bakurikania batirimana mutongero ngwatana Azimio moja wa Kenya Raila Odinga mwaka jomwe aja Nairobi moroto na mwerekera naju jwandi ungeje okuririkani kwa Raila tongere buketho bukiumanjare cha rais Uhuru Kenyatta weta kirinjare ne cha William Ruto ugotena ming'ang'ano emingi ni nyage ntokingi kugure gushura nteresha kwera na katikati Odinga na Ruto na mpongeri kuborira tongere bo bathatu kagitene karande goro ikethringene magamba. Senator Chris Coons wa kiama kia Democrats mokaretwa kamiti ya mituko kire bunge Senate nene nthiguru ni Amerika na imutondene buru ninya mwitike kwa wa rais Biden ndenge naku aja Nairobi barwa kumakiri barothi ya Russia ja nthiguru ni Kenya nitumite pongezi na kumwikira rais muthuro nthiguru ya Kenya William Samoei Ruto na kwa Putin bakendera gwitanira ngwe bwaganwe na gokinyirite mwankira unande Russia no nthiguru mbere kire kundi kia G8 kwethire twa pongezi chayo William Samoei Ruto ke report la Nteto TV kumaja kiengina ngikithoke Nairobi mbita Boniface Mongera akari bantere chadaraka iberete abunge bao barani ndi baraikiria bunge bagitena mpwena kureta musonda yocho kigina kya CDF bakiwa nende ikirateza kyabone ne koti ne direte kirita wado na kwa CDF itikatibene na kigina kibigite pati kwidira nende kireona araba ugite CDF iredera iteza kyamno kinyakire manto yige basari chiaskuru muthenya ura cukuru igucokagwa kinya ntere chatharaka thokoni marimanti arito bakionekani kuigwa bakibangabangania chokera ndo tumetoa twakwa manenge ngirichere nirenda kangitha to manana kwa no wachoka ita konte osirenda mbecha yonthe yo rifi yonthe na inkurigara ikonga guta kinya mbecha nontu athino na ngarama gake ingwa expect kiumia keke tukwata no wachoke kaire athana kuthite ka boys form 4 arokia gonko bambecha rukiri kwithiro ati kwibanganite kana bomba kwithiro bena araka cha gukiro uba ukirwe so tege ntora toka nakyo nengo expect nyaru kana kuthio guno acoke de muchi ndarika yonthe aratokere na bamo bachiari kumantarino chatharaka ibadharete yo kwimurungu gake baraithirite kirikurira ana bao bisi gitumi kire kwithiro gutire gintu baromba kuruta mendani yao agethi chuko anantia mwachiringi no cha kuria ranji no ndo baba kumite kuringana bao karigwa ni tutie Nairobi akwendia mboi na joni gwete no mathokoni mbori gwete ta uthithii ndi tukuromba thirikari itutethie turi aciari anatio utombe kuthomithia ana betu bathome bwega nonto tigo tekuru ntigwa singo simatha sitwena thina muno yani CDF niyo yatutethagiria nonto rimwe tukiaga kinya mbeca cia kuria rimwe mwana cokete cukuru mbeca inu ciageragia muno gutu support nonto bwa kwithirwa itwathia na mbere na kurumwe cio tukethu tukuongera visi yetu kintu kia kwendia tharaka thaino antu mwathune bariendia mburi kinya ngiri ciiri tengindeyania niyo yaurwa ngiri 1 na 500 na muciari enana baire airite secondary endabo 10
bakiruta mbitwa kira jumbe mono mujumbe wao Gitonga Murugara gutigira na kwira mucwanda mbunge mucwanda oroga atigira kina kia mbeca cia CDF igigucokua CDF koti ni arugamire CDF aciari gatwibange tukaingatirwa na kwa wingi at least CDF yani atutethagia kinyoko ito ya wakanyamu kanini atutethagia batiria koti rathire kurungika matuma CDF itukona tukainyereka na tutikumimbia oye inge kaya gompa at least gutetheria aciari ikaingo bagota kuria kidogo tukira kiriogo bathi bariria mantu makigina ga CDF gichokuogo no gwe tintethetie no individual lakini gitethetie kana kamuruagia gitethetie kana kamwaragia na muturi uronge kwa ngoramba gichokerwe bwe ndutiogo ikuthina tukuthina no tutende ni onke mwira pasi tamwe no barari ndayoreretie ndamwe kina ya CDF ndathi ndaria lakini ende ogwende tende kwa kino munke ne ukiarutirwo itukathina tio turi achia itwatukine kumono na inkoromba pau bathiete na gumbunge ibathi barire kine kugichokuogo no tuthitu apa indika ikine kumono turi achiari ngia tutethagiria kwa njire munene wenge no ndiba tutaga ngirichiere no itomwa ngirichiere alabu na thio tukautinu inge ana bakathoma nacio tongana yukite kinya rwana rwingi muno ukatwika mbeci numbasare citeya ciromanabua rwana ruru itonga yukitie rwana rwa kwasika na aciari ba kwasika ayukitie rwana rwa nkia na ayukitie rwana rutina aciari bonde wona tio itukuwa na thiatwaririe mbeci inu icoke kenda tumba kugunikana kigina kia CDF otabura twagunikana kio Okay, babu bamwe ba aciari baraba kwibanga bangania ni kingo bomba gucokia anabao chukuru muthenya gwe mthina arankuruki barutete mbitwa kiri mujumbe wa Tharaka kana kiri abunge baraba thire na mbere na kuthurwa ni kingo bomba kuthetera kigina kia CDF kiomba kuchokwa watabura kura barari kana watabura kurari kagita karakangi kuma thokoni marimanti nkiripotera Weru TV Peter wa Paul wakabithe Paul nangina kunetia biashara na ene matatu kaunti ya Meru ibaugite boba karitaniria ngwena ngabana umuthuri wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza bakiwa bone ndebeta na thirikari irere okaitane okau biashara baibore kinyanga bana Kawira gutegera lessons irani ndiri okaitane ka bakiwa ibarari bakunya marua ni dapakwitha bakire achina goro muno Hai tuomura twina imani noe tugaitaniria ngugi nawe watu tuli antu ba matatu ndene Meru county tukaigwa itukuigwa tugwiritwe kwithira atari na itugwitikiria ubichi ewe kethorere ubichi tukomba ukinyira tukwaraniria noe na tukabangania mantu bwega twitite mbere tuli sako nkrukia 18 iria ciri registered na inge iria ciejeta kuregister akuyaja na kire sako iji 18 twi members nkrukia 15,000 members 15,000 iu ni ngari iria twethera tugioperate ira ona maua mwanka marisavate ukona ngari mwanka chukana na bau bonthe members ba matatu na association na tweja gutara bara batutegemiete gigu survive kwao kana ki uturo bwao tuinda tukeja nkrukia 50,000 kengiri 50 eje county yetu ya Meru ni umbago collect o mweri revenue nkorokia milioni 4 mweri te nkoroki te akue nkorokia milioni 4 ukeja utara milioni 4 mweri mwaka jo mwana ukuona imbese ngana twithara tukiretera Meru county kwa iro tukuromba mweshimiwa atonyo obisine amberia ngugi atwe kanya kambere kwithira twakara nthiguru nawe twarie nawe tumwire thina cietu ira twithira twina cio na mantu yetu nora tukwenda tugwatanira kenda ni kenda tugetia county yetu na mbere ukejotega abiashara baba kuringa biashara ndene Meru kuri muntu kwithira na kinduka gikinene na unge akethira na kanduka kanini na license yonde kethira rigitwo mwe na ni mwesimiwa no nkumenya ugwa andi cia kuoka ingia utege abiashara baba kugita license bakegita kanduka kawi kanini kakalio wa corridor uketha license ra kugita no monoro na kinduka kila kinene na no tutathikairwa na itugeretie kurombero mbariri tuthikirwa thina cietu na tutathikirwa inguthwania mwecimwo kathikira romba retu
ugategera kimantu na license wone baraba kuinyerwa na baba tikuinyerwa. Rwengiro kurungamira ugendi NTSA bawete mitino era mingi njirani ya Kenya eri umania na bonda bakiwa bainge baitithia babikibiki baba kureta mitino njirani ya Kiongela County Commissioner wa Embu Gate bainge baitithia babikibiki baraba kuringanithwa na mitino ene kumania nonyui bombokita. Kuringana na ruvonge rwa NTSA gicunji kia 40% kia mitino yonthe iria ikikaga thiini wa bururi ikoragwo yumanite na atwarithia a boda thiini wa kaunti ya Embu. Mitino ino ni mingi ati atwarithia aya a boda makoragwo maigiritwo wandi yao mwanya thiini wa thibitari ya Embu level 5. Fatal accidents are on the rise, especially from the boda sector, which accidents are cost 40% of accidents in the country are from the boda sector. So we really encourage and ask you to be able to observe the traffic rules. Na valeri kumenyekanite ati atwarithia aya a boda kengi makoragwo magitwara boda mari arevi kumana na gutumira njovi na ndawa ciingi cia kurevia. Accidents mingi inakosiwa na boda. Kuna zingine ile genuine inatokezea kutokana na accident, ajali, lakini yale mengi yanatokana na wale vijana wetu kutumia mihadarati. Kitu mbaya zaidi ya accident inafanyika ni mandawa. Sisemi boda wote wanakunywa madawa, na si wote wa mbaya, wengine ni wazuri. Na varia University ya Embu magwatanirite na nyita itemi amvonge ciingi iravariritie mathomo magutethereria atwarithia aya a boda kumenya uria mangitigana na ndawa ino cia kurevia undu umwe na kwithema na mitino ino ya varavara. Watu wanaharibu vijana yetu wa kule town na zile days mingi kumweze kungangana na wao, mtuondolee wao, kwa sababu hao ndio wanafanya vijana wetu ama ndugu zetu ama hata baba zetu wengine wala wanavutanga waendelee kuharibika. Kama tunaweza kujua department hizo zote ili zinashirikisha akina youth kabisa katika kupigana na drugs, because I think every ministry iko na department ama kama kitu ya drug abuse. Ningeomba tu even the university at large tujaribu kupigana na mambo ya kuelimisha wenzetu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kuma kenda tunende Rita Mwaniki wa Musiri no tokuda tukekara katanta kende tuchieto ende yume kaita katikura tukeda kana ngecho kaira na rwari rweturu gorobwe rwari tukeda tukera kemantu yegie siasa chegitikia speaker ndeni ya mbunge ya kaunti ya Meru kedro geta kuraya mwenetu madhiria au karipurity Richard na ngeto PHINEAS IMAANA.